Tu recimo u ovom kraju će biti smještaj za miševi, za štakore. Onda s ove strane će biti prostor vezan uz imaging, magnetska rezonancija, uređaj za bioluminescenciju. Nakon ove morat ćemo imati kupne klompe, a tamo još 5 metara dalje više se neće moći bez zaštitne odjeće jednokratne. Mozak ima tu komponentu apstraktnu, koju ja osobno čak ne bi ni htio da ikad do kraja saznam. Koji sad šta nema strojara, sad ćemo čekati. We have to make sure that everything fit on site. Mi ne zidamo tu bilo kakvu kuću i mi nećemo tu raditi poslije bilo šta. Mi radimo labu za neuroznanost, znači ne znam, rocket science, neuroscience. Ovaj projekt možemo doživjeti kao inkubator inovacija, zato što je to po meni biti ili ne biti hrvatske znanosti. Ovo je sad onaj trenutak kada vam se vaša slagalica poslaguje i već vidite komade slike koja se tu nalazi. Mi imamo, ja mislim, samo pun kufer energije. Glow Brain podrum je najveći sjaj Glow Braina.